هلبسفان دشبنه پسیکان لبلی پسیک ناشبن هلبسفانان ده تمنی مروفان ده دمک وهاتی نه کسی کی تو بهیوی لبنده مایی نه جی کسی کی بهیوی لبنده ته مایی دمینه جوی دمی او پیده هر تشتو هر کس نه لدور او نه جی لنزی تیه دما مروف پیر دبه دشبه داره که لدارستانی بتنی مایی یا لداویا پاییزه که دو رنگ پلین خواه بتمی وشاندی دیرو چوک جی زو بزو پیچا خواه نادن دارا بی پل جبلی فتنیا باو بهوزان آرمونیا برف و بارانه تشت لچقلین وین روتو تازی ناکوه ایدی اگر دار بیسماوه وان دمان مروف لکو داری بنی ره خریبی جبلی آخی بکو ده هری خریبی مروف پیر نابه دما پیر دبه خواشک بونا پیربونی سپیبونا پوره نا جار ناندارین بیسی مایی جی نولا چمین بیماسی بختوار دبن میناک دما کلیم برفی بسر چقلین داره ین روت دبارن چکو برف بدنا داره دخملینه چکو دما برف دباره کسن لبر ره دبورن لخوشکیا پیربونا ویدن هرن چکو برف دمکی لسر چقلین داره دبن میوان دار دبه مازوان وی چکو برف بچونا خوره بهاره کدن جیرتینه مرو و دار بتنه جهله که و جف جدبن نه بهاره که لبنده تمایی هیه و نجی تو لبنده بهاره کی اگر تو پیر ببی جانا زمانک تیرا هلبسفان ناکه هنجاران جی هلبسفان تیرا زمانکی پیربون تشتکی وهایه اف مروفین دما دار بفیکیان خملی دما خودی سی مروف و آجال لدردورا وید چن او تین زوستانان ایدی تو کس دبر راجی نبورن تکلی دانستاندنا به هوال و هوگران را سست بن گلک هوال و هوگرین ته ایدی تلفون ته نابرسوینن گر تو بخیر او بکر نبو بجی تو نجیری ایدی تو پیری چیروکا مومی بری پیکتنا فنداوی دست پیدکه او پشتی ودمره جی دومه خوازی دبنه خوالی دما مروف پیر دبه دما پیر دبه مروف خوالی دبنه خوازی پشره گوتنین سار تول آخی دبن دا هلبستک شین بکن گرم دکن هوای چوک دمره تو فرینی ببیر بینه بری نها به ساله کی کسی که جمن را بگوتا ما مسته توی بپسیکه کی را ببی هوال از پی بکنیاما چکو هر دم تیکلیا من بپسیکان را نباش بو چه جاری من دستی خواه لسری پسیکه کی ندابو و جوان حزنه کری بو دیا من هر تم پسیکین لکولان خوادی دکرن لوما لمالا مه چندک پسیک محق خبون گلک جاران پیرا دخیدیم جبو هبونا پسیکان آلمالی پسیک هری زیده دیا منو برای منی لبنده و پایتخت خریبی خنقی دینه بیرامن دما زارک بو پچوکی مالا مه بو مزار جی حز دکر مجرا دگوت پسیکو بیره که رشو کوره اوی مل نیزه هم دوره اوی دنیای که پوچه جچره برای من لی ببوره چاورش من جی ببوره بشته مه کی پتکی موی ببه یک سالی نیزی سالا کیه بمره لمالا من مزن دبه دوی سالی ده لپسیخانه خواه جبو مالی دبیجم بر بپسیک ناسیه و گلکی میشیام دوی سالی ده گل تشت لجیانا من هاتن گوهرین میناک هرتم فکرو دیالکتیک من این لدر حقی هلبستی دهات نگوهرین لبلی پشتی حوالتیا پسیکی از بومه کسی کی دن من گلک ویروسین جانه من دکرتینن کش کرن من او نولا دمن بری جکوکی و جناوا سری خواه او دلی خواه ناویتن نولا سیوین کرمین خواه خوادی دکن از جوان خوادی دکم ایدی دزانم تشتا مروف خوادی دکه مروف تونه دکه دزانم هلبس پیر نابن دزانم دل چقاسی پیر ببه هلبستا مروف جی او قاسی تیر دبه پسیکو پسیکولوژی من دوسیایی که برفره آماده کری بو و سرناوی دوسیایی پسیکو پسیکولوژی بو کتومه پی آشوپیا پرسن نولا پسیک لادبیاتی لسینمای لموزیکی بچه آوای هاتیه بکار آنین بیه متافورین چه لبلی
پشتی از راستی هلبستا لالش و کلام بسنا و خلیل هاتم من بری حشی خواه قلباند. احمد خانی نوبهارا پچوکان وها گوتیه سارق و لش هر دو چه ناوی دزان هر و سینوری پسیک فر مشک سق بی کن و روی چیه سیلابن. نزبونه که کلاسیک اگر تو بسا پسیکان بکی دوی تو بسا پسیکان جی بکی. میناک زافن تومو جری آزمان پسیکا گارگاملا نامدار لسر مجاری ناسکنن چتره. دمکی گلک پوپولر ببو هلبستا کمال بورقای سزن اخسو کری شرقی بیری کدیم بیله yok anlıyor musun? Hadi gülümse. Psikeke minji nine idi. Tu fam diki kabe bişire. Psikeke minji heye idi. Le tu fam neki ka es çip dibêjim. Nola siya min ne bişire jî. Psik nabişire nakenin. La laleş li helbesta terka eşqi besa dîmena erka eşqi û tebeqeyên eşqe dike duyemîn siyemîn çaremîn pêncemîn dibêje hene bike destê xwe û biskên hetrında. Ez ê bêfedî bêjim bi togekî re zewicî me pisîka min a helalcan kumê birînên me li mehkemeyan dibêje berik nagirin tümên xemûbên çolbeyarên rojhilat terşên feylezofan tunebûna çemçirayê çiyê lêvxayînê şevşirînê mahkûmê birînên me li mehkemeyan eşqa te dikare welatekî mahkûm şîr bide. Tu dûmana dilê xwe bigîjînî erşê Xwedê. Dînîtiya janê kewa ku nîzîkayî kiriye li kemînê serhildanên sê serî mayendeya sebrê dibêje çavên xwe derxîne bi avêje cehennemê mahkûmê birînên me li mehkemeyan. Dixwazim li vê derê jêrenotekî binivîsînim gelek helbestên me yên tîr û têr hene yên di asta helbestên cîhanê de. Lê belê tu jî helbestkar an nivîskarê me bipirsî wê navê xanî mela bidin. Carnan jî şairekî soranî û qet navê kesekî dinê kurmanc ê sax nayê bilêvkirin. Kêm kes bala xwedinê helbestên kesên nola la laleş serhet hemdem mem bawer rojeng rojbîr û kêm kes hene yên dema navê sereke dibêjin navê wan jî dibêjin. Dikarim li vê derê bi dêhan navan binivîsînim bijmêrim yên helbestên muhteşem nivîsîne lê belê kes behsa wan nake. Tu jî kêre bibêjî helbesta Kurdî navên standard hene yên her tim têne bilêvkirin wê wan navên klîşe dibêjin. Dixwazim hinekî ji behsa elementa argonê jî bikim. Gazeke bêreng bêbêhn û bêtam jê re dibêjin gaza bêbandor. Rast e bêbandor e rast e rast li tu tiştî bandoreke nake. Lê belê ji bo mirovan gelek bifêde ye û li gelek hêlên jiyanê tê bikaranîn. Li enstitûya tenduristiyê li parastina xwarin û vexwarinan ronahîkirinê û gelek deverên din. Rastê strana qeydbûn a bi navê wî li min rebenê hatim. Li bin stranê wiha nivîsîne bo xatirê diya min û pisîka wê. Pişt re dema stranê guhdarî dikim dibînim musîka kuen wewil rokû çi dibêje kuen. Qeyd û bend bi muzîka kuen çi dibêje. Sibeyê rabûm ku pisîka malê ketî derve wî li min rebenê. Mehmet Atlil strana xwe ya bi navê pisîkê wiha dibêje rojek ji te dûr ketim dunya bi min nexweşe her reng mîna reşe neçe tu qet neçe. Heş hatiye serê min îdî newek berê me pisîka postçewitî me pisîka şîr rijandî me tişta çû nekeve dû bi xêr hat jiyana nû ne dereng ne jî zû. Em li remîksa împosîble ne pêkan jî binêrin. Tuyê ya jê hez dikim a dixwazim maçî bikim a dixwazim wê bi dest bixim. Silavê li wê werdekê bike jê re bibêje ji vir pê ve serxweş nebûn ne pêkane heger hevslekî tê hebe wî bixapîne lê em ê vê meraqê bikujin. Pisîka te nizanim min çawa diranê xwe danî werger aryan. Esas tişta gelekî bala min kişandî dema li dengbêjiyê li peyva pisîkê digeriyam rastî pisîka motka hatibûm a li kilama Besna û Xelîl
من کلام ji çar dengbêjan godarî kir. Miravê Kinê, Rifetê Darî, Ehmedê Gulê û Fadilê Kor. Kilameke nola romaneke çîrok, tevn, sereleheng, mekan, tev diyarin. TRT6 kirine filmeke zor realîst. Min ew film jî temaşe kir. Li derheqê filmê gelek tişt hene yên mirov karibe bibêje lê mijar bila belawela nebe behs nakim. Çikû tu film nikare bi qasê gotinên kilamekî bandorê li hes û heşê min bike. Kilam dibêje min got qey ez ê kirasê xwe li xortekî Amerîka bikim. Lê kirasê min bû qismetê Ibrahîmê Temo. Herçê bû bîlanî darê tenûra pisîka modka kupikê gemarê. Herçê bû bîlanî û kupikê gemarê jî balkêşin. Lê belê mijara min pisîk bû. Loma bi tenê ketime pey aşopiya pisîka modka. Li malpera Nuseybî.com rastê nivîsara Şerefxan Cizîrî hatim. Li ser metafora pisîka modka nivîsiye û zêde zêde dramatîze kiriye. Ez ê kurtayiya wê binivîsînim. Ji bo mirîşkên malê neçin li derdorê li malên cîranan hêkan nekin, xwediyê malê hêkekî dideyne derekî jê re dibêjin hêka modka. Ji bo mirîşk herê li wê derê hêk bike. Axir pisîka malê jî plana xwediyê malê xerab dikin. Diçin wan hêkan dişkînin û dixwin. Ji wan pisîkên xesarker re dibêjin pisîka modka. Axir hin mirov jî dişibine wan pisîkan. Şerefxan Cizîrî dibêje zimanê Kurdî bi her hewayî tije metaforin. Ango tije şibandinin. Şibandinên ku bi watene bi fikr û xwedî tecrübe ne. Bi rastî jî li dengbêjiyê hîn metafor û îmge ji yên helbestan xwartir hene. Ez gelek caran rastê wan têm. Şerefxan Cizîrî dibêje ez bi dengekî bilind dibêjim em Kurd bariya darekî ne, em pîvaza mişarekî ne. Mirov û kumikên ku kirinên wana wekî yê pisîka modka ne di asta dawî de xerabiyê bi doza Kurdan ya hevbeş dikin. Dijminatiyê bi xwe re bi hevdûra dikin. Bila kes û komik kirinên xwe yên xerabe bi gotinên xemilandî seqa nekin. Vaye dar û vaye mişar. Li hemberî kirinên pisîka modka fikr û tîkoşîna siyasî, kulturî û exlaqî karekî helwestekî erkekî netewiye. Em careke din bala xwe bidine kilama Besna û Xelîl. Ez ê rabim kumekî çêkim bi lîrakî. Ez ê dorekî lêxim bi heqê gakî. Niviştekî lêxim bi devakî. Min digot qey ez ê bidim serê xortekî ji xortekî Omeriya. Min nizanîbû ez ê bidim serê Ibrahîmê Temo. Herçê bû bilanî gamişê nava Cemê Nusêbînê. Şehid û şihûdê vî kerqolanê rêya Nusêbînê gelek hene. Ji çemê Amûdê heta bi lêfê darê reviya ji ber filakî yadê rebenê. Axir bapîr û dapîrên me gotine zeman ew zeman bû heso gavan bû pisîk pehlewan bû. Çima helbestvanan dişibînin pisîkan mamoste. Ez benî ziman ji bo pisîkan zaf muhîm e ji bo helbestvanan jî. Her du jî xwe bi zimanê xwe paqij dikin. An zimanê xwe bi xwe an jî xwe bi zimanê xwe. Pisîk bedena xwe paqij dikin. Bi zimanê xwe helbestvan rihê xwe. Pisîk qirêjên li bedena xwe bi zimanê xwe paqij dikin. Lêbelê zimanê wan nalewite her tim paqij dimîne di devê wan de. Helbestvan qirêjên li rihê xwe bi zimanê xwe paqij dikin û mixabin zimanê wan paqij namîne. Ziman ji bo pisîkan her tişte ji bo helbestvanan jî. Pisîk berê tiştên bixwen pêşî bên dikin. Eger tişta bên kirin nas be û bi ewle be. Zimanê xwe lê didin piştre dixwin. Helbestkar jî wisa ne. Ew jî peyvan bên dikin. Eger jê netirsin tam dikin û berdine nava tûrîkê mejiyê xwe. Ha pisîk ji bo ji bîr nekin bên dikin. Şaîr dinivîsînin ji bo ji bîr bikin. Ferqa wana sereke ev e. Ha tişteke din jî bibêjim. A herî muhîm zimanê pisîkan nagêje serê wan. Ji bo wî jî nikarin serê xwe paqij bikin. Loma her tim pêdiviya wan bi pisîkeke din a pisîkeke din an jî mirovan heye. Da serê xwe pê bidine firkandin, alastin. Helbestkar jî wisa ne dikarin pesnê xwe bidin. Helbestkar jî wisa ne dikarin pesnê xwe bidin. Loma
لبندا پسندانا کسندن دمینن دا گماریا درهای خود پاقش بکن بلکی ایگو خواب خاپینن پسیک جی هلبسکار جی تنایی حز دکن دوی از وی جی ببیجم پسیک دما لمروه که دنیرن پیشی بالا خواد دنی دستین وی او گلک جاران دستان بین دکن اگر دستین مروف بلوتن نه پاقش بن نه هلن تونی زیوان ببی اینی نولا هلبسوانان حیا ساغبم لواری خواه بیوارم دما بمرم ازی ببم هلبسوانه کی پسکناس